Сәлем достар, бүгін бізде Челлендж. Бүгін біз көзімізді жұмып, өзімізге киім таңдаймыз. Көреміз в конце қандай киім киеміз. Все, Димаш, баста, давай. Қара. Нормально. Я. Давай, куда? Точно, бір юбка. Алмаймын. Мен өзім штанын за километр ұшуым. Мен қайтамын. Менде мынандай болған еді. Менде шортиктер аз. Покажу вам это вещь. Штан керек маған ұзын. Не өзі? Мындай слишком тонкий менде болмайды. Менде оны по идее жоқ. иіскеп қойды. Hemen kureş. Sen de bir sonra. Ne oluyor? Ne? Bu kadar. Это футболка мне нравится. Tamam sağ ol. Новый какой-то пижама. Минксет какой-то. Фу, ну минки вместо точно. Ой, что? Особо больно. Миш, он делает, он это пойдет. Ноги? Ну, как будто минка. Пойдем. Нормально. Я говорю. Білмей бірақ мынау менікі сияқты бірақ менікі емес. Мынау бір, екі, үш. Мыяқта жоқ, мыяқта екі. Жоқ. Тағы не қалды? Мынау футболка. Жоқ. О, мынау жақта менікі. Мынау точно менікі. Мыяқта менікі болды. Енді киіне бар? Киіне бар? Иә. Нет, ты что за толкуй? Еще дурские игры, понял? Бай, не мешай мне. А все, папа. Ой. Как нужен красавчик. На момент, 난 이 당경하는 걸? мен осыны помню, но менікі емес точно. Болды уже всегда. Мен жоқ дегенмін. А мынау точно менікі. Не? Анау футболкама тоже? Нет. Ой, мен көзім ашып жатыр. Кезім болды сен таңдап қойдың. Мен оны жаңа выбрасывать еттім. Сен таңдадың. Сколько жан? Валерий. Мен осыны таңдадым! Мен ана жуан несі болып тұрамын. Давайте. Вы өтірсіңдер! Аттары ше. Балеринасың ғой. Бізде енді Я сила. я синя киінеді, иә? Я. Давай. Я как такие? Мына бер жағында. Мен осы жаққа отырамын, кітап оқығанда. Сен ар жаққа тұрсың ба? Күні бойы ойнапты. Еще бір жыл болып еді. Көзі жейдесі.
Bitti. Anne kızıl giyim tanıdı. Merak buradan ayıkladı. Kapan ekim idi. Ne biz otururuz ya. Там шортик falan ya. Узник со стороны. Футболка. Кинем var? Çok. Yok. Biri kul. Yok, yok, Короче. Береміз. Şimdi fakir veriyorsun canım ama. Ати емес өзімікін бер. Димаш. Ben geçip sen osılar tangladın. Ya. Osını. Tamam diyorum. Sen bunu tandanca bana. Ben ya koku ya ne oldu? Ben tanımadım. Yedim de tanıdım. Кие ғой тез. Иә. Kim o? Как танама? Дұрыс па деп отқаным. Логика болмайды. Қазір салайын. Bir нәрсе тұр жақта. Шашымды алайын деген. Осылай. Отличие от тебя дұрыс киді ғой. Ja, Димаш дұрыс киді ғой. Сам. Көмектесіп жүріңдер. Қандай түсер кидің не ойлайсың? Көмектесіп жүріңдер. Былай. Солай сап. Иә, аш болды. Результат. Бізде қазір Мариам істейді. Киінеді, иә? Я. Давай. Баста. Бастаймыз. Ойбай, что за шалбар? Джонсы ғой? Это что-то меня напоминает. Если я такая. Фуйбай. Это танцевать. Сиди какой-то мусор. Так. Это, ой, точно Димаш кого я нам сразу будет тур. Андай там. Как ты мыслишь? Так, на. Оп. Ну, мне надо. Так. Это точно не мое. Красное. Маленький, ну? Это же маленький. Потом подумаю. А ну, мой какой. Так. Это что? Кофта. Это футболка. Димаш, стама. Футболка. Футболка. У тебя осталось мало. Нужно выбирать уже. Ну, маленький какой? Просто шрифт палдер. Красивенько. Это что? Привет, я кончичи. Ты мама. Да. Что-то вкуснее пахнет, как у меня. Сен сас вкусный, да? Мне так. Фу,
Все прям точка. Науи? На жилет, да? Это что? Выбирайте должен, еще мне нужен голубь. Это Тухташа. Науи. Кто басы? Все, Казнан, выбирайте сюда. Момент я. Короче. Чё? Где-то нормально. Ладно, пожалуйста. Так, кайф лукает. Ну я. Потом. Ну. И пахнет как у меня. Ладно, Слишком саспы. я что-то слишком сосок. Наоборот, Демис, если возьмешь, он сел сзади тебя. Вот мама. Окей. Конечно. Мама, не важно. У тебя что, шаш? Светлана, на жилетик такие, что у тебя один жилет. Лайк, значит. Привет, я дочечек. Ты мама, не бачи. Привет, я дочечек. Ты мама, не бачи. Привет, я дочечек. Ты мама, не бачи. Курить? Как курить? Я дурак. Жилеттер киіп ал. Чем жилет? Қара бар оюлармен. Сол ғой. Ладно, отлично жарысып тұр. Стас, беш жилетті? Мен кигіземін тұр. Жоқ, кигізбейсің. Мама айтып жатыр ғой сен. Беш жилет. Просто кие салсаң. Жилет беш. Ну, мен жилетім емес, мен слишком басқа жилетім. Сол ғой. Мен кішкене анадай. Ойысың сарайма, ойысың неге ойысың. Тұра, барлық жақты ұстап көрейін онда. Нюхто жоқ, нюхто жоқ. Ах, ты ладно, бәрі ки берейінші. Мен қалай шығып шыға Надо ұстап алшы. кетші. Мен просто мен да. Оны істі байсабыш некемін. Ладно, шеш просто. Шекерсің. Ужас. Че санашы? Мен вообще қыздаршы жоқ болды. Сонымен кімнің киінген ұнаса комментария жазып кетіңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. келесі кездескен сау болыңыздар.